kinru suras dahin nae ipasu-pasu Tuhan datang tua ce malam-malam mengukur nae. Shalom ras mejuah-juah membantah kerana kekelangan Tuhan. Ope dengar kita bangkit kubas renungan ta, mari ras kita artoto kita. Tuhan dibatas seringan ibas kini kerajaan surga, katakan kami bujur ibas Pak Senda, bui pasu-pasundu kami, maka malam mati kami. Bagikan kami kentisin hari katandu, demi pusu kami lu kesasi badia, kelah katandu sidang kahkan kami, ngasup kami ngangkaisa, dengan makai kencabas keluh kami. Bas Yesus kami artoto. Amin. Kekelangan Tuhan kata dibatasi jadi renungan ta Efesus 6 ayat 4. Ogekan kami manbanta krina Efesus 6 ayat 4. Kam orang tua olah pesega-sega anak ndu sirbahan caya merawa. Tapi bas empobelin-belin ia ajari dengan teguh-teguhlah ia bagi singena ate Tuhan sehna ijenda. Kekelangan Tuhan arah nad serenungan ta enda Rasul Paulus mempersingeti karena tanggung jawab selaku orang tua man anak ngajari dengan negu-negu anak ta. Tapi ibas kenyataan nasi idah nterem kel jabu-jabue si seharusnya ingan anak ndatken pengajaran tapi erkiteken kesibukan ta selaku orang tua megati lupa kita ngajari anak ta. Labo berarti late ta keleng ateta. Tapi megati ukuran kekelengan taman anak te adi nanggolati siakap cari makan, ngolati siakap guna mencukupi keperluan dengan kebutuhan na, megati si ban jadi palas ta, maka keleng ateta anak ta. Maka arah Efesus 6 ayat 4, piga hal ipersingeti Rasul Paulus kita. Si pertama, olah pesega-sega anak ndu sirban saya merawa. Maksudna izenda labo berarti orang tua la banci merawa man anak, la banci mereka disiplin, la banci menegur, labo bagai maksudna. Tapi maksudna seumpama merawa pe kita man anak ta, si tegur anak ta misalna, ras disiplin si ban man anak te, palasna keleng ate. Jadi adina ikatakan keleng ate, lit tujunta guna kini ulin anak te. Palas kekelengan ulakari merawa kita, merawata labor ban anak ta ulina, tapi justru merawata erban kacau pikiran anak ta, erban cala terarah naripe kegeluhanna. Encena si pedua kan orang tua idilo mendidik ngajari. Arti mendidik ngajari ijenda ibas jabue komunikasi. Lid waktu ngerana ibas jabue. Bagai kita ngerana siturikan manana te. Onakku adi erkini teken bagenda. Maka turikan uga turi-turin karena kelengate Tuhan ras uga singenate Tuhan. Ence siturikan uga etika orang ngeluh maksudna. Siturikan uga karena budaya. Ulah kari anak telanai angkana tentang budaya. Siajari anak tae uga tentang moral. Uga pentingna pendidikan, maka perlu sekolah tutus, maka perlu kuliah tutus. Bagaimana peranta guna ngajari. Maka si petelukan tegu-tegu ia bagi singenate Tuhan. Arti tegu-tegu izena. Maka la terjeng cakap, la terjeng rana. Misalnya teguh anak dua naningan berarti bagai si teguh anak ta radu ordalan kita ras
Makana adis teguh anak ta nina izena si katakan ku gereja kam nak kuninta kita pe ku gereja ce ula kam berbual nak kuninta berarti kita pelah perbual bagaimana maksudnya ce nak ku ula kam siti mekeng sani tamana nak te kita perlu banci mekengsa maka setiap pengajaran si mahuli siturikan man anak ta kita pesidalankan si mahuli bas pengajaran te maka apa kita orang tua adik anak ta sia cari bagikan ajar labo bancilang malam kelateta ipasu-pasu Tuhan pe anak te maka penting anak la iajari pe megati kurang latra jarasa bagai masukku iajari pe latra ajar apa kakak ndula iajari gua kak nu karidung ne makana ajarilah anak ta bagi singena ate Tuhan ras kita artoto bujur Tuhan arah kata nu singgo yalukan kami bahanlah kata ndue masuk kami dalam kenca kelahna arah kami orang tua anak-anak kami pebanci jadi pasu-pasu bas keluhna bas Yesus kami artoto amin.